ti dam rong bol na bung kwa na zirtir na le ti dam na zirtir som le pani te thushil tura Kristan atir chwa masak bera khan in kalin vanram alo naita ti in shil zelang cheu dam lo te ti dam ula mithi te kai tho ula phar te ti thiang him ula ram huai te no chwa kang cheu athonin in mu a athonin pe ang cheu ti in ashila anu a somsari atir chwa le po khan khwa in luna apia nga chuan an khwa a dam lo omte ti dam ula an hne na pathian ram in kya nga alo thengta ti ang cheu ti in ashil bok Krista ompuina le thil ti theina chuan a omchil zela somsari te chu lom takin an lo honga lalpa ramhuai te po iming awangin kan thu thu in an om an ti a wana Krista alon nu khan na chu chhun zomin a om zela a rong bolla ya thil om dan angkha mu tura om zui zel ani avel khwa a mi te chuan Jerusalem a chuan dam lo te ramhuai bul ho soi sakte ron shwain an local khoma chung te chu an lo dam ta thwa ti chuan zirtir te chu an kal chhuaka puntina thu an shilta a lalpan an mani a thopuya Philip chu samari khwa azukala an hne na Krista thu atang aupuya ramhuai bul ho te chu mitam tak an manate ko chunga ta oring taka awa an chwata ka wangle zengle ke bai tam tak te po an lo dam tak awangin mi puiten Philip thu soi chu ril rumun katin an ngai saka chumi khwa achuan na satakin an lom ta a zirtir te na tho luka chanchin chajak tu ti a an kau thin chu damdoi lama thushil tu ani pathian le khathu a chuan doctor du tak ti ani tirkau polan doctor thiamani ti asia a lalpan nabi ka enkol tirawangin azong chhuaka ti chuan a thodun puya hun engemaw chen chu ajinwa na ashwai zel thina nakin nuwa chuan Macedonia rama Philippi khwa a luka chu anu chhia ta a heta hian kumtam fe doctor le thushil tu ni na na kopin rong abola doctor ani na a chuan damlote a enkola chung na twar ti chuan pathian ti damna andon theina turin atong trai sak bok thin chutiangin chanchin tha thu cha puannan kong ain hon pha le ani tidam tu ani na konga luka lotlin na chuan ringlo te zinga Krista thu puandar nan hunrem chang tam tak asyam ta a zirtir te thodan anga kan tho ve hi pathian rem ruatani taksadam na hi chanchin chashil na hnanen a inzom tata chuti chuan chanchin chashil na a hiam zirtir na le ti dam na ti hi tension reng reng tur ani lo zirtir te na tho chu chanchin tha the dar zaw ani mishing ti ne na Krista chanchin charon thlen kha khovel zong zonga puang chhuak turin mo phurna amniya thangkhat lek liam chung khan van hnuaya nam tin hne na chanchin cha chu shil zawin chu na chu an hun lai mi te hne na chuan an thok zo ta reng ani aming putu te to phot chuan khovel hne na chanchin tha the dar na hna hi an thok tur ani khovel suana le mang an na damdoi om chhun chu chanchin tha hi ani pathian ko ngai na thu cha mishing zong zong hne na sha tir hi damna dong tu te hna masaber chu ani Kristan chanchin tha shil tura zirtir te atir chwa lai khan pathian le athurin na kha kovela om to manglaw Jehova shetu a incha juda te pon athu chu nolin mishing ngai dan le pi le pu te thuro chi an zom zo ka mani inti veina te wan thuan na te lok du na te hlirin an khata pathian za na reng an nei lo awangin mishing khongai na po an nei lo mani masial na chu nun phunga nei len ber alo ni a ti chuan mishing te lungai na le tlak chiat na a chuan sitana chuan adu angin na athokta ani sitana chui shwai te chuan mishing te chu an thununa pathian chen na tura siam mishing taksa chu ramhuai te chuan an lwa ta zoka shwan na thazam te mishing taksa peng dang te chu ti sa chang na ten omber
ti tlai nan ramhuai te chuan an hmanga ramhuai te chu mihring te hmangin an in lar chhuaka mihring te chuan ramhuai mel an hmu thin ani tunlai khovel omdan hi eng ange ni vele Krista hunlaya rabi ho te zirtir na le pi le pu thuro chia ngai san ani ang mai khan hial na ril tak tak le tunlai ngai dan te hian Bible rin na hi akhoi chile lo mo duam na te chapau na te mani lom na chau mangai na te hian khati lai ang bok khan tuna po mihring thinlung alwa khatlat lovem ni Christian ram inti le Krista kaushan ni a inchal te jinga nge po hian Christian nundan diktak anga nung hi an vatlem te lul em na tho na hmuna te wantlang le chung kwa le sa khorong bol na hmuna te hian Krista zirtir na ang taka nun chwa pui hi an va han tlem em fel na chuan hlataka min din san ta tik na chu alu theilo thil thalo ban san tu chu ral la ka in siam ti thu hi adik le lo mo swal na shipui len huna kan cheng ta mun tina pathian tri tu te le ngun taka thil ngai twa thin mi te chu thin chong takin anding ta thuak mai lepruk na le eruk na te chu mihring koloma kan zia chwa zo rwa lo khopin apun lun ta ni tin main politics lama in be na te tham na te le inbum na te chu mu tur thar apung sot ta le mai in pong nek na le dan bo chiat na te nat na twar in ngai tha na te rong tak le lai na reng nei lova mihring in tha mai mai chanchin te chuan ni tin min chong ta zut reng mai at na te twal tha na te mani in ti hlum na te po ni tin apung tiala taksa ti kholo tur le rilru ti chiturin sitana manra te chuan mihring te jinga na an thok na sa sot em ani ti hi tu in nge la ring hnel chewang he khovel hi heng swal na te hian alo kha ta ka wangin mihring chia le thasha na ti har tur khopin chanchin tra hi shildar a har sa ta ema puntin maya mani nei lo thil du in an room chwa veka swal ne theina te tir thalo boya ta chwa tir thei tu te risel na le nun na le mwana ne tir theina ngai ngoin an omboka pathian thu thil ti theizia che to mitam takte chu pathian pompui theilo na hmuna an oma chuta chuan pathian ompui na ngai emin an omle loisi ani kum zabi som pakwa na hunlai angkhan tunlai po hian khovelin Krista in puanlan na amamo le ta siam that na naro pui takhi tho atul tak zet tamai Krista khongai na azara chau taksa le rilru le tharau din thar le na na hi thozo thei ani Krista ti dan chau hi miril ru ne thei dan di kom chun ani chandam tu chuan mi te thanna du sak takin na thok thina chutin anrin ngama a insiam thina ti chuan anni chu mizui ro ti in asom ta thina ni mi te kom ngei tura mi mala be hi thil poimo tak ani sarmon soina na hunman ain mi mal be na atan hunman hi tamjok thin chu ni sila chuan lok na tamjok mo tura om nge yang rethei ti hi chom dola dam lo te po enkol bok tur ani chutiangin lungai te le lusun te po kan thamwan tur ani mi mole shana nei tlem te kan fin chwa pui tur ani trapte cha puin lomte kan lom pui bok tur ani mi ne theina tak le trong trai na le pathian mangai na thil ti thei tak ne na thona reng chu ra chwa lavin om ngai don lo a om thei bok hek lo damdoi manga chanchin tharong bol na in atumbul pui ber chu swal nat na ve a me apa ti ne na kalvaria khovel swal kalpui tu bishing nen lam hoi tir hi ani ti kan shereng tur ani ama thirna atangin ama anna nein andang lamdon si a damlo le na twar te chu iswa ena nung turin kan fui thin tur ani taksa le tharau nat na awanga beidong em ti ne na chuan tidam turau pui Krista hi ko mo reng ro chu tiangin taksa le tharau damlo na tidam tu chu lan ti reng thin ula ani chuan an chak lo na te chu a shat pui ve kani ti shil thin ula
ama ngai na le achan dam thei zia thu te chu soipui fo thin ro chatwan nun na pe thei tu hne na chuan in kol tir fo thin turin shil bok ro hei hi damdoya rongbol tu te mo phurna sang takle antana ham thatna hlu tak ani amalte te a tho sakna hian kong abwa sai thina taksan na twar te chok jang tura kan tho na mangin pathianin mi thinlung ane thin ani damdoi lama tho na hi thu a tho na atan asul sutu ani thu a rongbol na le ti dam na manga tho na hian chanchin tra hi puandar tur ani a nuna zombok tur ani mun tin ti thei maya hian pathian thu soi ngai thangai reng lo emo sa kholam rongbol na a tel ngai lo hi tam tak an om thin chanchin tra hi shil tur chuan an ina lu chil mai chi an ni hlom an ti salam har sat na chom dol sakna hi thu shil theina kong om chun ani fo thin mir thei te mang an na lai le an mang an lai ya lo tran pui tu sa khomi tak nurse te hian tong trai nan te pathian thu char pui nan te chandam tu chanchin soi pui nan te hun an nei the thei fo thin an chak na thunun zo to lo mi khongai thak tak te hi tong trai na nein an dil pui thei fo ani swalin an ne mek te le beidong taka omte po athamwan thei ngil ne na thuk tak le ma ni ma sel na tel lo mangai na ne na an bol phot chuan an rong bol sak tu tan krista mangai na in nga ol sot don ani mitam tak chuan pathian rin na reng an nei lova mishing tu ma rin an nei bok heklo nima sila khongai na le tran puina a ti sakna chu an lom em thin leilam fak be se lo le lo pek reng phut me lova an ina lo leng lu ta an dam lo ti en kola an ril tram le saruak na chom dola thamwan tu le pangai le khongai thin tu ta na chia lo chau an ni ti a shil tu ti an han mu hiam an thinlung adang lam thin an lom em thina rin na po an nei pha thin pathiani na en kol ti chiang takin an han mu a athu ngai thak an chak thin ma ni huna ani emo ramhla taka ani emo chanchin trashil tu a mei apa ti chuan damlo en kol chu thiam se mi ti ta na rongbol na hunrim chang an nga zo kanga an thok so thenge bokang thushil theilo na ram thima kal me chia ten an me che pui te ne na hetiang hian thu an shil theyang thushil tu zong te hian nat na ti dam dan le molte te en kol dan hi thiam cheu ro se